Так, мен алига бит жапта калат. Кандай бардак болчу, карачы мо жерде. Ой, что же? Эми азыр элден биз эмеси бар, а? Тротуар. Ток тротуар. Ооба. Заездерин оңдоп, сонун бул заезд выездга турган болмакка таштап коюп, макулбу? Оңдоп мынакей. Азыр канча жылабыз? Жеке, канча жылабыз? Bizim hazır güvenli zona var. Жерде анан 2.25 неме. Тротуар. 3.25. Жок, азыр асфальт кошулабы? Yok, asfalt çubuğu. Güvenli zona. Тротуар, да? Лоток. Лоток. Качан алат? Уже 10 күн убакыт. Başlayalım. Bunlar al. Ооба, бул орус кемпир экен десеңиз. Кемпир болсо жардам берилер. Жасам үлгүрүү да эле. Чыгып бант келген. Туалет Алып беребиз. Алабыз телефonu. Aytkamız. Убакыт берди элек ичинде. убакыт берсеңер артылы эметип. Эми үйүнө тийген жокпуз. Жок, ошо. Мына двор, тротуар туруп, акырын жардам бергиле буга. Жарайт. Свет барбы бизде? Свет. Рез. Кара мына очень опасно турат. Машина киргиш керек. Во-первых, турады. Жер тапсы кече бөкөн жылдыр албай койду да. Жер азамат капысы болду. Ошол боюнча жерди биз тапырген менен булар тех условияны өзүлөрү берет. Напряжение, өзүлөрүнүн нормаларын өзүлөрү жатка билет. Бизден Нурбек Сүймбаевич. Сиз иштеңиз анда. Мына көчөдө турат. Опасно, не дай бог взорвется. İçinde mesle versin biz жылдыр керек да. İçinde место вершилеш кило, мына безопасно. Неужели ушунча жерде ичинде 1 квадратта турат. Мына 1 квадрат. Тротуар мына жака жылат да. Алып койсо жакшы болот өзүнө. Ушунда түшүндүрүп. Эме ким? Нурбек Сүймбаевич. Сизге карайбы архив? Архив сизге карайбы? Да, мага карайбы. Архив түшүндүрүп айтып, азыр тротуар болот да. Зеленый зона болот. Макулбу? Эми азыр мыналар атаңдашат да. Калып кетти депчи. Оркеге тоордон өтөт экен да. Мал жерге чейин жол жарымы бар. Бирөө үй салып, жол тосуп калган. Ошол нерседен бул жер тосуп калды. Saat 9'da жыйын бар. Барыңыз көрсөткүл жыйындан чыгып эле кетебиз. Эмеде айыл өкмөттө болот. Айылдык аймак. Аяктан чыгып эле биз как мэрия катары өзүнүн жарандарын коргошубуз керек да. Туурабы? Көпчүлүк. Допустим, жогорку окуу жайлары өздөрүн коргоп атат. Мен эле өзүм жарандарымды коргошум керек да. Эмне үчүн мен өзүм жарандарымды салып беришим керек? Öyle bütün promes şu kaldı. Siz жақсы oyun aytыңыз да, өзлөрдөн жақсы шығып тұрып қойсаңыз. Оны алып коюп, а? Көрсөткөнү. Оны алып коюла. Так. Мына второстепенный көчөдө сразу карай баштайлы, балдар. Мына второстепенный көчөдө сразу карап кетели. Макулбу? Мына. Вот этияга чейин до конца карап коербу, толкун. Байшевич. Көрдүңүзбү? Мына теп мына карама чыккан жерлери бар экен. Тигилер бар экен, барып алып до конца карап коебуз сразу. Азыр мынакей лоток тротуарга эме болот. Тибесин, фортуна, уна тетип берет. Калсын. Мо калсын, эки алынсын, мо калсын. Кана көчөнүн баары эмне кереги бар да? Светтен алгыла, ограждение, решетканы, и мо именно. Виноградник алгыла. Мо решеткалар алып коюла. Аккуратно алып. Решеткалар аласыз, Ошол жерге карап койбойлубу? Алдыргыла. Козюрун алдыргыла. Мына чаканыраак. Эме жагынан мындай каптал жагынан кылсын, эчтесе. Ичин өзү жака кылсын. Макулбу мына? Бuyактан калсын мына. Бuyактан эчтесе болсун. Жан жагына жасасын. Эгер ага да макул болбосо да үйдүн ичине жасасын. Бир жолу мына комплексине карап өтөлү мына, кара. Сеттады карагыла мына. Кандай жақсыбы, жақсы деп алыңызбы? Ай, оны алғыла, рахмат жоқ. Мына, қарашы, мияқта болса автоматты өткізіңіз. Жоқ, біз мен до конца басасыз да. Антына чейин басамыз, жоқ. Так, мо виноградникті қарағыла. Сен басабыз деп, өпкөбүз көрүп калды. Анан күндү ушундай Моны қарағыла. рейдтерди кандай эмесин берип атат? Кудайга шүкүр, жакшы. Мында жетекчилер да көнүп калды. Биринчиден ден соолукка пайда. Мына баардык жетекчилер разы. Мынакей, мо виноградникти алгыла, Так, мо тротуарга чыгып кетти. Көрдүңүзбү? Тротуар жок мына. Ачык тротуарда. Баш түшүнүңүз, мына буяктар до конца карагыла.
Ак Буранын жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар боюнча Алар боюнча. бул талуу маселе да, анткени ал жерде Алар боюнча. жөнөкөй адамдар алган эмес боюнча көрдүм. кызмат абалына пайдаланып Көрдüm Ошол Allah'ı. боюнча Allah'ım işte oturuz. İşte oturuz. Hazır ben kadastrga, arxitektura topşırmamı verdim. Taxtaşurdan mızam çekinde alamız. андан башка дагы шаарда өнүктүрүү боюнча иштер Xuday kalasa hazır biz uşul Kermit Toğay'da başkanlığı 5 köşen asfalt kılıyoruz. Asfalt jasayız Xuday kalasa. Birinci etkiye ya Abdüvaliyeva Sankt Peterburg 49 юбилейне так 5 көчө. Эми ошондо как раз этиге Курманжандын Таткенезин аттан койгон көчөлөрдү, ондайда параллельный көчөлөрдү бул асфальт жасайбыз. Жанагы экимлердин ичинен. Эми буяка этиге южныйга, Түлөкөнгө баратканда центр эмес, маяк менен чип берет да, пробка азаят. башка да социалдык маселелер болобу? Мисалы мектеп, бала бакча деген сыяктуулар. Алда карап отурабыз. 600 миллион сом менен Onu каржыланып ötketti, karar kodaray. O ötketti, karar var. Попкон, попкон. Толкун, Байшевич. Karar lan. Dualdan. Linya застройка дуал, да? Да. Раз, тема. Красный линия отушам? Да. Нет, трансформатор бар да, болды. Тұрпына қасапханасы бар, ушудан алдырып койсок болот да, ана пластиктен сквозной. Анда тыпын да алыш керек да. Жок, кичине bir жерге болот, не ачып. Тыпында жылдыралы. Мону эметелип, татар тосуп калып, аксакалдар түшүндүрүп айтабыз, да? Жарымын алып койсок да. Мана көчө. Я. İnam Said Küçük. Biraz küçük. 1900. Ne var bunun içinde? Anladın mı de? Karama eşikte tahtalar yok, yer oraya kaldı. Bu laptop hemen arıp üstüne kurup kalktı da. Ya. Takra selfesi dinledik ya. Karakılam. Hemen Bayşeviç. Mızamsız mı? Давай так. Пошел karakılam, mon karakılam. Şu жерге şu sentre gene. Şu sentre olsa hemen. Tahtaya kılıp oblik kılıp vermesin ha. Sentre onu bulup kalsın. Bu ekibi de. Var üniversitesinde. Davest algıla. Keti davest karagıla, moğunu karagıla kara. Ma kaziroktu karagıla, ma sürüfte de kara. Ma krat var. Mo lesi sen bir akacı fonda koysak şu. Ya. Просто жалко да кара. Ya. А моучу, монки аркacılış gerek ha. Так, моя гоща. Спанежелер mi? Ma как раз мо жылды сабот кетти, тренемес менен чарпылам. Ооба. Жошо наркына жылдырып кое берсин анда, Жылдыралы десе, газдын трубалары ана жердин астында коммуникация аябай көп да. Öylöndüre geç kıskarsın. Аны эле тушташ керек. Анда павильонду кыскартсын. Павильонду кыскартсын. Павильонду эле кыскартсын. Ооба. Награждениелер карагыла. Награждение. Байшевич. О, кандай болуш керек, эме? Азамат. Азамат. Мону айтам, кандай болуш керек? Тротуарга чыгып алып турган могу. İçine elektrik saksa болбойбу? Şimdi негизичине болуш керек болчу. Ya. Бирок кандай кыласыз? Баарынын үстүндө калтырып атпайсыз, металлический эме менен. Лестница марш металлический болсо да казир алып. Анда спальный жер бул жер. Скаквали калдыла аренда отурду. Арендасы төлөсүн. Анда единый вид кылыш керек, ончо. Кара, не очень некрасиво. Очень. Азамат Каныбек. Ото, аркасын көрүп келип калдыңыз. Сложный рельефтен өйдө кетти. Макул, анда эметип бергиле. Бизде я Бюджетка бир атка тизип берели. Бул эме да. Жанагы сиз айткандай асфальттак болот да, ара арасында павильондар тургандар бар. Ана карагыла, ошону карап турум да бирдей линияда эметип бергиле. Карама татуар. Мына бул кантип өтөт? Могу бетондо эл кантип өтөт? Макул, муну жалет этели элчи. Биз мына бир адамды коргоп атабыз. А элчи, эл кайка барат? Биз элдин кылычын
Moğondan jasagıla. Şuran tengeri. Ha, moğa tengeli. Bir linye, bir dizayn. Oo, mo bir linye bir dizayn. Moğlarda alış gerek ne qarama. Qassan kim? Mana qara. Şuna. Moğona. Oşonda bu yağı kenen buğa jedet. Da alsındağı. Qara moğona alsın buna qara. O içine qısqarsın, tertini sorğa dayanıp demesin. Özü вообще negizi içine qış gerek de bulaşır sana için. Qaraqlama ölesin sana. He? Veya içine kısar tanır olsun. Bir metre boyutlu. Bravo. Bir metre olsun bu mu? Bolut. Kara moyattan kendi etatı var. Kara bergile makul var. Mocadan kalsın mı? He? Moğalar bir dalır. Buna kız dinle oturalım. He? Kara. Так, мы очень много банкомов. Все, алгылам он. Пора вообще хорошо. Если где уже так не надо. Если где алгылам он. Kızıl iğne otur tüm böyle. Elge de uyatma dedi. Akıl bu. Так, buna второстепенно koşuyor. Kara. Kara koşuyor. Kara kaç metre çıkan? 5 metre. Bak kara hemen. O da. Almadı. Bakırsan eskiliği yedi. Takı jaraya kaldı. Şurada koşuyor dakansa kara alalım. Saat varım da kara. Çok kötü. Çileğiyle kaça çıktı? Жетті. Жетілмedi. Бұл бойынша мынау болған. Бұға шейін мынау жақтарда құрылыстар болчу. Алар жанагы мынау көчөнү кеңейтип, тротуар менен басабыз деп бул жерге проекттагы долбоорда даяр. Бул киши билсе керек. Бардыгы даяр. Бул жактагылар жүрүп кийин кайрап Burada kuruluşlar bolçu da. Ну, burada болсо болгондур. Муну алгыла. Муну тазалап алып, сразу большой жазыңыз бе тротуар керек. Карма бакта эскилик жетип калды теректерчи. Мына кара. Награждениени алгыла. Муну кара, кумду алдырып кое албайсың. Бу огражденияны кара. Тетик огражденияны кара. Чисин алдырганда. Мына карама, виноградник. Тротуар ортосуна тур. Мына кара. Kaça metre bu? Neresi bu? 10 metre. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metre çıkıp dur. Bakırsın. Karasana siz karakteriniz. Böyle bir şey. Bursa da gayetler tarınaz. Koymuş. Beni de uçuyor. Bana karagana. Oğlum dostum. Sankt-Peterburg koşadan çok çıkarttılar. Ya. Sankt-Peterburg koşadan çok çıkarttılar. Тротуарды сразу başlayalım. Akıl var. Ну, вообще, крепость лопнул, bu ya. Крепостьтен bu жағы кайнаған. Мына қара. Не var içinde bu? Все, al bu. Mama, teyetten karışım. Daha gösterilen beri kurulu attır. Kara mı? Bunu aldır alsın. Bu taldın eskiligi jetiptir. Bunu kara trottoar koş 100 alıp aldırma onça. Assalamu alaikum. Bunalar da algılamla musullarda. Bu karışım lan. Aydıken de alasın. Kana kadınlar çıkan çekelim. Ya. Sen bilmiyorsun ama soğuk kana kurulu attırma. Kaç çek. Tuvalet gibi. Buna tuvalet, iyi buna uyumu kuru baksa kara. Tuvalet eken. Bu tandır eken, kara şimdi. Evet, nasıl tuvalet? Все. Kara kılayım ha, başış. Büt alt tazalansın. Ne bu? Elin akısı da elin jeri. Munisipalitetin jeri tazalaş gerek de. Buna kadar. Muazzam yani. Gördün oraya, dakan sakara.
Так, латургун кой тротуарын кой базверіне тұталға сразу. Так, ондай бір сірек қарайсыңар, ә? Бұл жағын қарайсыңар. Так, бұл жағына қарайсыңар. Тротуар бұл. Тәте, навайқана мұйзамсыз бұл. Все, алып бұл. Такасым оны қарап, алып, сазды емесін қойып бергілі. Өткенде келген жителдер шылар ба? Да? Маған алды өпемесін. Абдуалич, бесполезно. Уқтуада дальше. Мап қана. Мап тілі уқтуада. Саға ділі бесполезно. Айтқан мен. Бұларға айтқан мені бесполезно. Қарашы мына навес құрып алды тротуарға. Мап қарасаң. Латоктың үстіне құрып алды. Қана сен іштесең үшін айтатылың да келіп. Қанша болды іштегеніңе? Тем более 2 жылда сен бұтын баспаса керек. Ем көрдің бі? Гараж тротуарда тұрады. Қана мап. Мына қараш тротуарда тұрады. Бұны УМС-ке белгілеміз, албатты бар ма? Шунша жер жатады, қара. Так, Қалматович, мені бақтық келе. Шыныңыз ба? Бastан аяқ құрылыс бар десе, алдырып келе қалды. Так, Байшуш, бүгін бүтіргілі, мақұл ба? Бүгін бүтіргілі. Мына қара. Мына қара. Центр екен. Жоқ, мынаны оңдатып қойып ойсың, жақшына қара, мусор барды, қалдырып, пайда қылып қойып ойсың арба. Санэпидем станцияны қара, мына бардак, мына ески барды. Қара, мына қанты кіші келіп содағылап бердің, қара. Ола қара, мына бардығын ескі бүтіп тұр, қара, мына. Мына қара. Антисанитария. Сіз қарап қойсаңыз болады да шunu үшін. И так кабинеттен шықпай отырып отырасыз. Bunu мен hazır. Так, Қалматович. Қайғында оқып отырасыз. Бak көрдіңіз бе? Мұны талқылап берішеді балдарша. Бұл тәтік бұрышқа шейін құсақ күшін алдырып берші, мақұл ба? Мынау фундаменттен оңды оп, ә? Даже мұны кішіне істеділе болғыда екен, мұғанша. Қарама, тротуарды ашылмақ екен, да? Гүл бақтық келе. Абай, Қалматович. Абаев күлегіз. Так, мына бүгін гүлдерді ашылады деген баға видео отчет. Ne oldu? Скетіне бергіле, мол жер әзірленene қылғыла. Ақыл ба? Бақтық келе. Байшевич. Абай, бақтығы баға видео отчет. Маяғы че? Ода алына ба? Маяғы біздің жер ме? Sport kompleksi. Sport kompleksi. Төлеген, да? Төлеген. Бұл аренда қандай бұл? Мыйзамсыз ба? Адвер, тақтай берші, пожалуйста. Хорошо. Тақтай берші, мыйзам болды. Қандайға соғылады? Егер емен отырған болса, аренда қалсын да. Как это так? Мен түсінем, мақұл, жеке меншік болсын, мынаны алып қойғына хотя бы. Мұны оңдосын, жеке меншік бе? Жеке меншік өткен шеф құрып, мизамсыздық албай жүреді, документі жақсы емес. Мәселе бар документі, көңілі мәселе. Немесі жоқ, жүстіретуға документі жүстірету. Все, алғыланда. Мына көрдің бі, мына қанша жер бар екен, балдарға қара. Мына как раз парк мол жерге, сквер, соның болады екен. Паркаут үш жерге қойылы балдар. Вот это ограждение қылдық, мына домдағылар шығып ойнайды. Рахмат дейді, бізге мына паркаут жазыңыз. Еме, Абдуалич, мына мен таптым, қараң мына паркаут. Паркаут үш жерге қойыңыз. Мынау алтық қойыр бұян қарайлы. Қарағыла. Арасында жүріп алам. Ол көсақысы жоқ, ә? Парковканың бұзылысы жеді? Ja. Мен қарап берейін. Қарап белгіледі ағы, как раз жерге жаңағы много ярусный еме осы жерге. Аябай көп келеді. Давай жазғылай мені. Много ярусный жерге кірсін, а? Оған қара ескілігі жеті уже болмай қалды. Андачы, тетігіне бар тұрбай, өз тұғыр, а? Шunu boyu koş gerektiği Mına map, Abdüaliç. Mına sizde mapımız işte gel. Mına kara mına map. Mına Abdüaliç. Mına map. İşte o da test. Mına işte gel. Mına kara mına. İşte o da konuşulur. Siz mapımızı zaşta kılas. Map musullar da kara poğlaça. Mına map. Map deyiz.
Могу жерлерде. Жаштарга вид кылып сону Перекресттің бар. Ушул жерде именно ошол жерге көбүрөөк внимание кылышыбыз керек. Акылбы? Могу жер муналар пристройка экен. Могу бакты кыйып койсо деле болот экен, Калматович. Могу жерди караңыз. Ушул жерди бир порядок кылбайлыкпы эми? Калматович. Калматович. Кара, мы бир порядок кылбайлы. Маларды алып, бактарды сону кылып тротуарга коюп. Я. Заброшен экен, кара. Ну, как раз мэрияга алып туруп, мына муниципалитетке, мэрияга иштетсек болот экен муниципалитет. Я. Гараж кылсак болот экен, гараж. Бездомныйбыз да бизче. Же гараж жок, же эчте бездомный да мэрияче. Ушунча хозяйствосы бар, карабайт. Мояктарды эме экен, 1,5 саат рейд болду, карап. Мыйзамсыз курулган курулуштардын бардыгын мыйзам чегинде карап, предписанияны берип, жолдо тазалансын, алынсын. Кайсы жерде госактысы болсо, жеке менчик болуп турган болсо, барып сүйлөшүп, мен өткөн иске тапшырманы бергенмин, барып сүйлөшүп, распискасын колуна алып, ошол жерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүңүз. Биринчи, шаардын келечеги үчүн керек, расширенияга, жолдорду кеңейткенге компенсациясын төлөп беребиз. Биринчи, эгер компенсация көнбөсө да равнозначный ошо жер тилкесин башка жактан беребиз. Макулбу? Жеке менчикке катуураак көңүл буралы. Эл таарынып капа болуп калбасын, макулбу? Сөзсүз түрдө документин карагыла, эгер кызыл сызыктан чыгып кетсе, муниципалитеттен жер болсо да алалы. Еще раз, кызыл сызыктан чыккан жагын эле. Чыкпай жеке менчик болсо, мыйзам чегинде. Сразу, допустим, срок бергиле. Мен макулмун деп турган болсо, 1 ай коюп бергиле. 1 ай коюп бергиле. Мен Паланчаев түгүнчө обязуюсь в течение месяца демонтировать деп туруп, расписканы колду койдуруп алгыла. Компенсацияны сүйлөшкүлө, либо разнозначный жетилкесин бергенде. Макулбу? Ушуну жеке менчик боюнча катуураак карайлы. Макулбу?